That is not a church, that is a shrine. You are not a preacher, you are a witch doctor. Answer Kofi Oduro when you answer. So on the answer, Asamoah, Obeka for Sofo Kyiri Abosom. Can't Kasim Kurasa that. One in me. I said you are a fetish. I come here. Asamoah. Now, no way. Our year is like 55 years. Can't wale. Spelling date in Abo Momasono. Asamoah, Mufenyansa and Kasa. Ebusian force ye hwe Sofo Kyiri Abosom ehun sensem a ebesisi ye na emankofo bebre ede wano etusa ensemwe mu timemfo asofo enipa di enim anyontofo criticizing ye concerning the divorce or ne wife enyaye okogina ne simpie so ka se apafo no dos ono so church members e wo omo ohwe na aduye no mutumi ohwe no mutumi ya ebi mu wo emba wa sole no ombeba beboa no ene ade concerning say wa fa ne yiri echi ene ni maze edida from the allegation of his wife ene nkofo fufu akowo ena we ye papa prophet Kofi Oduro ebe abontin one of his service ene wo condemn Sofo Kyiri Abosom a wo kase Sofo Kyiri Abosom or ye fetish or ye astrologist or ye palm reader because onye oni bia oni pa onyankopon afa na wo so odina pulpit anim no oni kwan ene oni bre bia se wo no eba ba gina asori de makaso wan wa fa ne yiri echi ana wakofare okoware oba fofo de ene e de account because oni pa de osofo de the moment a wokaso okoware oba fofo de account ye wo bu Kristo mbra na enim aden enim ati ase wo bu wa dane no you are not being right ena ye maame dan evangelist dan Asamoah esudi na no betu mu on an interview a wo kire se no kware mu eye ne mobo pa na ewieye mbre me Bible kra ka se woni ye nkwa ye be hu onuma iti we kra no nyankopon na ada Sofo Kyiri Abosom to edi ema nkofo ni na anti members wa so de mu eye ma no wo mu dwane na nya sa woni sa nkofo ni na be de ebeda na won say nsem we bae no ye papa ana ye sofo prophet Kumchacha eba abontin ebe kasa ye ebe defend be ma ni wo issues ni mu na ni ade we enema sofo prophet Kumchacha asaba abontin a wo kire se he wo Kofi Oduro anka ye ka wa wesem a wo woni wan se wo be ka Sofo Kyiri Abosom mu sensem wo den na wo nim e den na wo obi ahwe ase e na wo nim na wo tumi gina wo a wo kasa e den obi se nyame adwuma no de fa wo na ne se wo hye nyame adwuma se ene ne ewulewuli ni die na wo die mu no sanka ka no kwa anka abo apapo ana abo aponche anka wo ye sofo because onu su wuri eye gidigidi ba enya wo gidigidi na kire se wo kanye kurasem onyonko asema onyonko sofo wa ba asema se na obedina abonten aba kasa ona osaka se wo dan na Asamoah wa ye wo nan fiamfia odi sawale da fon keke o woni uso ye evangelist for the past 50 years I was so aya baba wa wonami anka wale da fon anka wo wale bi e ko wale na uso ne hwese ne mutie wa wo embrebe na wo unya anu ba be ka awale ho asem ebusuanfo ma ye kotie nsem a prophet Kumchacha ene ka ene ma eyi prophet Kofi Oduro ene evangelist dina Asamoah ye kotie nsem Sofo Kyiri Abosom unyankopon ni wachi na unyankopon enkasa e wo abrabom ma nkwan wane ahoden da Kofi Oduro kura de me fro sofo that is the preaching ya hwiri edint yetiem say preaching ya hwiri anka ponche koye archbishop and officer kasa na fifure te wa ya sofo e ye ne ma no wanonom kwaso mu review mu nkwase apetition ene mu nkwase Guinness ni bia na mu de abegina puppet na mu de jimi anse Kofi Oduro woni mu nyansa so oni mu nyansa ka Asamoah obeka fa Sofo Kyiri Abosom no kan kekasem kurasesem no da wani mie na ye po bi obe onu so wo awale sem ba obeka bia na dan
dan Asamoah. Why you want to share some tontom? Why one new share some talia? That will be can and quas. As some say, Sofo Kyiri Abosom no be over Kwana Solibia. Why your bar, one who in our bed that may money in our obedi the semi won't true. Dan Asamoah. Now, when I'm away, our years are 55 years. Can't wale. Spelling date in our mama son. Asamoah, Mufen Yansa and Casa. Nyami Kosun Shroud. Saw share Prophet Kumchacha or Kofi TV. Sofo Kyiri Abosom. Unyan Kopon Nuachi. Now Unyan Kopon and Casa. I was therefore I said now with the witty and summer. I Prophet Kumchacha Akekano. Aya Debiana Asamoah me can say. You see, we are in a country here. I quite to say we are quick to jet too much. Bibianya see Biana ye jeji. Obiana problem bi ba ye na ye kwa Bible ni yankomu de nipa ni tumi ye na pa. Then we decriminalize the person. Ya judging no, ni ya condemning nipa no, send ye pen. Hwe de bia ye ka they are condemning ya nipa no, de ye pen ni ya condemning and all of that. Sofo Kyiri Abosom sensem a woka Bible ye story na we aba we o ye bosom na we aba we o ye say na we aba we o ye say. Come on, we should not be quick. Say na we manu grab aba we should not be quick to judge. Honestly, I na ensem a Prophet Kumchacha eso ewo ya what they can e dey ma a friend say Prophet Kofi Oduro and evangelist Diana Asamoah ensem no e bi ba e dey be den e dey be na e dey som aha e na me dem e be si me am dey dwumedie e bro me dey lemo e dey kan kwa me na me da obetumi afra me efoken that's e dey be say share makram